kanyak iti umapay nuday taladawang dinagparang kaniya na samit unay sigugutub tuy pusok diragsa dagos ama bang araw ngamin sikat nakasaraka di pintas kenayat kasamitan balud mo to'y rikna kenda ito'y biyag ko ket ladawang diin na pagpasagan imnas nga inak indadaduma sikat kapat gandi di puso binir birok ka amang tetbangar tuy kakay suna ngayat ku bituin ka anaraniya amang silaw tuy dalan ko jak gigiren iti agtuok kenayan gapuken ka uray pakatayan ngamin ta inbilang ka pagkek nanayo adi agresa ngamin sikat nakasaraka ipintas kinayat kasamitan balud mo to'y rikna kenda ito'y biyag ko ket ladawang diin na pagpasaga imnas nga inak dadaduma sikat kapat gandi di puso binir birok ka amang tetbangar tuy kakay suna ngaya ku bituin ka anaraniya amang silaw tuy
dalan ko. Jakire iti aktuok kinayat kapuken ka uray pumataya ngamin tao inbi lang ka bakit nga nanayo adi agresa sikat ng